ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯋꯥꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯕ ꯄꯥꯝꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯒꯣꯂꯥꯘꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯔꯍꯥꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 63ꯇꯒꯤ 64 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTVꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯋꯥꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯕ ꯄꯥꯝꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ हौजिक एखोना लैब मफम असि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लैब उरिपोक केंद्र की लंबोय खोनांग खोंग मित्र समाज लेरक तगी संगनग लैब लंफेन पाट की मसिंदनी इमुंग असिदा मसागी सही कुनमरी रोम सुरब लोइतोंग मो रोजर कोब मियोय अमना नोमगी चरा तानना हिंजरमी अदु महाक मतम खरगी ममांगदगी लाइबक थिबा थोदोक अमदा सोक्तना हजिक फमुंग यातादन लैरी अमदी महाकना नोमगी चरा तालम अदु महाकी अपोकपी अमदी महाकी मसनपी अनीना संगोनगी सजिक फांदना नोमगी चरा ताली मखोयना करी करंबा अवाब मयोकनरी अमदी मतौ करमना अनाब मयोकनखिबनो हाइबगी मतंगना ISTV दा फोंद्रोक नोई नखोंग छोइनागे छोइनायु तो आइदी पैसा पुथोक पसंग ngамoi हारे दुकान मपुसिना अंगांथि सोपन मिटागी ngasi बंगबोइना वामता हारके हंगजु हंगदे साथि खावबसना चाबसु इपामते खर लौर ख चाबनि अथुगा हुतिति आई साथि खावबम दैसु पैसा फनाम लौखले हायें इंगाइ नेबु सिंगबा लोयरो असोमी ममा अमदी इंखलक इबा लेसाबी मचा पुंकक फरक अब मचनपी अनिगी दमक्त खनमद रोजरना सुदि सुजनिंग अदबु पांगंदी थोक्ता वाना खांगिबा अमदी मंगलान क्याजु सागली युम फजब म साबा ग्यास थोंगदना मचनपी सिंगबु नुंगाइबु पुंसी अमदा थंबीबा हाइदना कोई सरकार की दे तेम लेकाय की दे कोई मेरा पाबी मतेंग अदुम तोबे कोई माना सजी खावे छंगों पोलोगे अदुगा अदुगी मतेंग दुगा अदुए कोई माय मपान दे कल्लो चाब दुगा लेकाय जिंग खरा थिलप दुगा रेगे कोई दाना खा छुगा दुगा तो चारे आई मोई थमाय छुरगा ngomgani abdi ai ju thade te ado aina ai ki khongdi faragati ai thawak chutana khotana wana marup ke ke yaw khona jage ai ka khalle ado samay leiragane ai kai no to ai thamai to lai doi chorok de ai hingdona phare लेकाय मियामना करी खली अमदे मखोयदा मतेंग पांगनिंग लेरगसु करीगिदमक्ता ngamdrebनो हाइबगी मतंग लेकायगी मियोसिंगना ISTV दा फोंद्रपदा खोजे एक ताबदै तसेंगना याम पांगनिंगे खोजु लैते लैतब मसा मसेल ओइबनिना काइमता उपाय लैनादे अदुबु लेकायजिदे काउंसिलर लै प्रधान लै मेंबर लै को सुगुंबा अवाबजिदा करिगुंबिता मतेंग पांगदबजे अखोय करू लेकाय उमिना नुंगाइते देदन सरकारजिनादि तसेंगना हाबदा इमुंजिगी ओइनादा नता लेकाय एरियाजिगी ओइनाबो सुंगेंग येंगदे अखोयगी वाखंददि लेकाय असिबु कोलिबा MLA काउंसिलर वार्ड मेंबर अमदि मखोयगे नकनैबा मखोयगी वर्कर्सिंग असिना इमुंग असिदा करिगिदमक्ता येंगबिद्रिबनो हाइबसि हंगनिंगिबो वाहंग लाइरबा मियोयसिंग असिना फमुंगदा हिपना मंगलान क्या मंगना अदुमक पुंसी लोइखिबदुरा ngasi लैंगाकना पामलिबा ngasi मिहुतना पामजरिबा ISTV पावगदमक्ता नानावक थौदामगा लोइनाना पावदमजरिबा निंथकम सनजावु मितै लंबोय खोनांखो असमगी गोलाघाट अमदी जोरहाट डिस्ट्रिक्ट यू थकपद नुपी यावना मियोय 63 64 फावबा सिरे मियोय चनी की मथकदा हॉस्पिटल दा लाइकन नखरे हाइना तोंगान बा न्यूज टीवी चैनल संगी रिपोर्ट हाइरे असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवालना थौलिबा थौदो असगी मतंगदा मरिक चुंबा रिपोर्ट अमा था अमगी मनुंगदा पिखलकनबा अपर असम डिवीजन कमिश्नर दा खंगनख्रे लैखिदबा मियोय सिंग असि टी गार्डियन दा तौबा सिंगनी हाइरी रिपोर्ट सिंग असगी मतुंग इना असिबा मिगी मसिंग हेंगलकपा याय हाइरी मियामगी नुमित अमदी सिंगी लुचिंगबा सिंग उनबगी थौरम ngasi चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर की तोंगान बा मफम कयादगी लाकपा मियोय कयाना मखोय की खुदोंग चादबा कया चीफ मिनिस्टर दा वाकटखी
Chief Minister gi maikaidagi su thabak oina pekhatpa yaba sing mari leinaba official sing da thabak pekhatnaba khanganki ngasi pangthokiba miyam gi numit amadi singi luchingba sing unabagi tharamda token chamri yankhaidagi hena tha dabadagi miyoi kya saruk yaba phangkhidre ngasi gi tharam asaka mari leina Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY amadi Chief Minister gi haksel gi tengbang CMHT gi card phangba yaba singna matau karamna card paigadagi haibagi matangda ABPMJAY amadi CMHT gi staff amana khangalakle Jan Arogya gi dana magi kana baje census ta yawba mi 2011 gi socio economic caste ki census ta yawba mi adugi mi do khudong jaba pizai adugi mi do na laaga sida moina inquiry tawgani ado moina inquiry tawba matamda moigi Aadhaar card natraga imung head of the family dugi Aadhaar card or moigi ration puthoaga khoina thigatpi natraga RSBY gi source tagi ju RSBY gi card paiba mi oiragadi adudagi ju thigatpi kaigumba moije yawram magadi eligible or magadi akoina moingonda Aadhaar imung manung dugi pulap natraga ration card to tawraga akoina sai adursu akoigi PMJY gi dana CMHT ga khenabam na PMJY gi na yaragadi masa laaga tawhanle aduga CMHT gi na amuka imung manung gi mi ama laaga pulap sabe yai aduga census ta chitha hoba lairabane di hairaba adugi imungduna amuka Chief Minister gi haksel gi tengbangi da khoina moigi ka chabi ado sigi ka chaba jida eligible mi ahum le eligible first eligible duna ration card ta AAY paiba adu oigadaba aduga second option dana disable oigadaba disable gi certificate paigadaba third option dana widow oigadaba widow oiragadi husband gi death certificate to provide tawgani aduga Aadhaar imung manung mayam gi hojiki hairiba option 1 2 3 jida Aadhaar loina makti changani imung manungi Xerox ka original ga changani scan tawbagi aduga census ta ju ya haudraba hairiba option ahum jida ju ya haudraba asigi ju amka khudong jaba am lei taseng namaki lairabane hairaga thabak su ta haudraba oragadi akoina DC process aina amalei asigi je akoina thagat birani imung manung digi head of the family gi Aadhaar je akoina tawraga receipt ka aga thagatlani DC da portal da reflect tawrani aduga DC gi mi amana mayum da inquiry chatlani phone ju tawrani hojiki yum gi phibam je yengaga DC gi mi na verify tawrani once verify tawradi moingon da ju message lakani beneficiary da ju akoingon da ju message lakani adudagi di beneficiary na hana tawraga na khoi call center da hana tawraga na tawre moina tawroktraga na akoina call tawbirani call center ki team na aduga moi ka chaba khoi gi office ta laaga Directorate of Health and Service ta room number 131 da laaga ka chaba yagani moi gi ado DC process ina verification ama changbani na kuina di change ado miyam gi numit sida sigumba khudong jaba pizai Mission for Integrated Development of Horticulture ki makhada ahanba phase ki oina tongan district manga dagi khangalaba longmi kunithoida power tiller tara humdoi amadi tractor mapan ngasi Horticulture and Soil Conservation ki Minister TS Syam Kumar na yanthokre sanjen thongdulaiba department asi ki complex da pangthok patharam aduda mari leinaba official singsu sarugya ki TS Syam Kumar na organic farming da hena mai pahanaba amadi longmi sing chakhatnaba ataba sanpham da Mission for Integrated Development of Horticulture ki makhada ataba mamalda power tiller amadi tractor sing asi yanthopani haiki Horizontal farming makhada MIDS scheme gi makhada sumba piba Manipur gi tongan ba district ki longmi sing da sumba tractor ma leiba kanda lupa lama koi magi grant subsidy piba aduga power tiller ma leiba kanda 75,000 si piba sina koi kari ki pina bada Central Government amal district government gi sumba scheme gi makhada Manipur gi longmi sing da tongana koi gi hena koi gi khadi crops adagi sida hena mai mon potong ba amadi lairiba ngasi de khona sinang piru myam sing asida moi da khona mating pangi samaina jo koi lairiba tractor gi beneficiary gi owner sing na jo koi kai laiba koi gi lairiba longmi sing da tractor de koi laiba dingam da ba adagi laudi adu mating pang bi yona pil tawi adu ga Manipur gi semilon da organic based state ma koi pandam thama kanda sina so mating ama pangani habegi koi pandam da Manipur sarkar gi Manipur government gi horizontal department gi imagine scheme makhata singba piba scheme machana soinwa ki Manipur gi lomi singda hena mahimrong hena potokna semilon ji phagalaga koi gi sunomada enthawai yofindana koi income hen kani habegi pandam da piba scheme ne Imphal West ki oina voter verification amadi information ki thabak
स्पेशल कैंपेन ओइना ngasi निमित निनि सुमना पांथोकलागनि हाइना इम्फाल वेस्ट की डीसी नावरेम प्रवीण ngasi पाउमिसिंग द फोंजोखरे इम्फाल वेस्ट डीसी की कोर्ट हॉल द पांथोकपा पाउमिसिंग उनाबादुदा भांग मखा तारादुना कैंपेन असिदा इम्फाल वेस्ट की ओइना लेखिदबा वोटर सिंगी ममिंग लोकथोकपा हापचिन बयाबा सिंग हापचिन बा अमदि अरान बयावरम बकया चुमथोकपना सिंग बकया के थबक पाइखकनी मसिगी दमक मरि लेनबा बीएलओ सिंगदा खंगन बलेखरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन की मतुंग इना थबक असी पाइखतपनी इम्फाल वेस्ट की ओइना जनरल अमदि सर्विस इलेक्टर की मसिंग असी लाख अहुम लिसिंग हुम्फो साट्रुकनी नुपी वोटर मसिंगना वांगली हंदक पांगथोर कदोरिबा लोकसभा मिखल की सेम साब लोइसलगले पोलिंग पर्सनल लिसिंग अहुम चामा निफु मंगा सिजनगनी मथौ ताबा गाड़ी मसिंग चमंगा मरफुमाथोइनी मिखल असी की ओइना लाइसेंस नोंमै सिंग लखतपा हौरे पोलिंग स्टेशन चमंगा कुनमरी लेगनी मिखल असी वेबकास्ट तौनब होनरी पोलिंग स्टेशन खुदिमक्ता इलेक्ट्रिसिटी यावना मथौ ताबा खुदिमक फंगनबा होनरी हाइखी कंसर्न हो रहा इलेक्ट्रोल जेंडर रेशियोस नुपी की लेबुगी सांगसी नुपा संगत मसी खदन हायर साइड ले मदु कोई हंडक की 2 days की केनोसदा यारी मुके कोई सेंदोन कोई कोननी हाउसिंग बिसले रिबा जेंडर रेशियोस नुपा लिसिंग अमले नुपीना 1083 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीओ ऑफिस अदगे देन कोई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स की ऑफिस सी तौरे हरि नो इलेक्ट्रोल सिदा यारी मुके कोई इंप्योरिटीज हाइबडी मी सी हंजन यावबा then repeated epic see machine chap manani yawa sing case identify tawsi 261 identify tawsi almost aduga then demographically similar entry hadana koi ming manabugumba photo da kaida 76 maxi koi loina verify tawre polling personnel se koi kenu da sorangna data le si 3145 AC khuding ge koi model polling station namu thamari खादब लाई काउंट ऑफ दिस द मागी हमना अतोबर स्पीकिंग पीरी दुदगी हजिकन खजना दगी खरे हेन पी मॉडल पोलिंग स्टेशन ये सीएम की अमु थबने लाई अमरोमदा निनि समस्या थगदबा वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम की मतंगदा बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ओरिबा डीसी पवन यादवना निमित निनि समस्या थगदोरिबा कैंपेन असिदा बोथादब यारबा मियोइसिंगना मिंग चंचिनबियु अमदि अरान अहि यावबा कया सेमदोंगनबा होनबियु हाइना ngasi DC की कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा फोंगथोखरे ngasi की पाउगी मिफम अदुदा बिष्णुपुर की बीडीओ एल मनिकांता अमदि मरिलेनबा ऑफिशियल यावना बीएलओ कयासु सरुयाखी The district administration appeals to all. If you are 18 plus but you are not registered as a voter, you can go to your nearest polling station during this special voter registration camp so that you are eligible to vote in the upcoming Lok Sabha elections. For all those persons who are existing voters, we also request you to verify your name and details in the voter list, as one is only eligible to vote when his name is appearing in that voter list. So if you have a voter epic card, there are different means by which you can verify your details. One of the means is by calling the voter helpline number 1950. The district already has that voter helpline number 1950, so you can call at that number. The second means is by giving an SMS. This SMS, there is a special format which we will be giving you after this press conference, or log on to www.nbsp.in or visit the voter facilitation center. Government Ideal Blind School amadi Government Deaf and Mute School gi maheroi amadi oza sing yauna guardian sing na makhoi gi demand sing lengang na thabak to onthok tabu yaning da phongdok tuna ngasi Dial Delaiba School asigi complex ta wakan mi pham chachakre wakan mi pham aduda Parents and Guardian Council of Persons with Disabilities ki President Thangjam Sarat Kumar na makhoi gi demand sing yawba memorandum lengak ta pikhrabasu ngasi fawwa thabok oina pangthok tre School ani asigi upgrade tawduna class 12 fawwa larik tamba yanaba mathau tabasing lehelu disabilities policy sembaga lunena sahi amagi March tha khaktada sanction tawriba se matam gi yenglaga sanction tawbiu wakat asi tadrabadi makhata ba khongjang kaya sangsilagani haiki line da hairagana barrel gi script writing gi akoi gi machine sing printer sing asigumba leiba da tar oiba
ओइबनिना अतोपा स्कूल अमा लिंखलुद्रगसु सिना 11 12 फाउ काबिरगदी अखोई फ्री टू एजुकेशन लाइफ टू एजुकेशन हाइबा मियोइबा खुदिमा एजुकेशन के राइट अदो फंगदबनी हाइदो विजुअल एम्पायर और बा हियरिंग एम्पायर और बा असिगुम्बा कांबु सिंगदी फंगदे अदुना 11 12 औसिन अपग्रेड तौबियु हाइबा पांडमनी दिबेन म्यू स्कूल न चिंबा स्कूल सिंग द क्राइम याम थोई छात्री मांगरेगा अदा तौरेगा अदु तौरेगा याम थोई मजि करिगि नोइबु प्रॉपर स्टाफ तो हांगिबा स्टाफ सिंग दो फिलअप तौसन बिदबा वार्डन हे लेतबगुम्बा केयर टेकर हे याउदबगुम्बा सरकार से टाइमली एक तौबदो खैना पामजबनी Joint SSA and RMSA Teachers Association Kangpopi District na makoina taliba demand sing piyo haina ngasi Kangpopi da wakan mifam chathakre Chathariba assembly mifam asida rajniti gi akuwa miyeng adu thadoktuna apunbagi wakhalonda miyeng thamlaga miyamgi ihul khangna BJP na lusingba paliba lenga asina Citizenship Amendment Bill asi Manipurda chatnaba suknya yaru haiba chapchaba rajniti gi warep ama loduna mari leinaba bharat lengakta pisil hobagi tangai fadab lai haina MPP na thadorakpa cherol amana khangalagli lengak ki BJP gi lusingba singasna miyam gi ihul khangna lamdam sigi asengba yalhomi sing asibu kanja hongna bagi khongthang ama oina matam chana rajniti gi oiba punba warep loba tangai phade hairi hoje pawgi marakta na tenba break am tak lozari Manipur ki ahanba 24/7 lamjingba capna miyam gi sebada leizari Manipur ki district sing amadi mapal lam sing da chananabagi book tobiu luhongbagi akhanaba discount su pizari contact tobira 180010275959 amadi 8794613154 Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang soktarakpa, tumba chaba yaraktaba, khong hamba nungairaktaba singbu, phanba ngamba amata ngairaba upaidi, Jolib syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNOCO School, Metro. Northeast Ahanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI license Pankraba Ministry of Finance Department Financial Services Government of India Sarfasi Act 2002 gi Makada Financial Institute amo in Sakhangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission gi Makada subsidized loan pibada mangzil thariba Panthoi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna punna branch tara hom doyang dukjare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Breaking Mutungda Taram Namoksari Makataba Pawda Imphal West Commando na Nagamapal Paringda ngase yuk combing operation tathakre Myoy chamanga hena amamam oina verification chathaki saktak se yak da myoy kontrataru makataba verification gi damak city police ta sinakre Housing for All scheme gi makada kaisamthong kendra gi oina kudong chaba phangadaba myoy singi nomagi oiba pata mela ngase pisumthong ningom lekai community hall da pangthokre Kendra gi MLA su oriba Health Minister L. Janta Kumar gi miyeng makada National People's Party kaisamthong kendra na sinduna pangthokiba mela aduda ahan bagi oina kendra sigi ward number 13 dagi 16 fawgi oina punna miyoi lisingamagasani panromda kudong chaba pinanaba DC office ki official amadi settlement department ki official singna punna pata sing verification chathamina ki
Tharong Gamai Lenena Minister L. Jantakumarna Urban area the Leriba Yumlai Kairei Nataisa Ribasingiyum Sem Sanana Bapandamda Lupa Lak Amamakhaidagi Lupa Lak Taruk Makai Fawagi Kudong Saba Pinabagi Beneficiary List Kandopada Hena Mateng Waninaba Ngasiki Pata Melasi Pangtopani Haiki. Pata the base of the Maramdi, Konijum Sagi, Habitaki Lam, the Tavia, Hybelamsi, Kanadiki Lam, Mindalevono, Kamainto Buno, Kasna Tomaton Debra, Ezemali Panda Pandabra, Nahabising the Madumiam Dugi. Problem am labor number beneficiary sing na karimu officers pa dargedi officers sing staff sing thengadaba amazing paisasi na chadana yamna wangna ki changba adu makli awaba mayam do matu kok na bhajana akone sira pata mela hi tawjaraga staff sing na mai document sing loina poraga beneficiary singa pulap phamin naraga akone paisa tingdana mawang tana moi labor record sing semtum ne process to matu asi tawjaba habitai Tungda Nambul Turelgi Pisum Tongdagi Oinam Lekai Fawgi returning wall Talibagi Fibamsu Minister Nayang Sinki. Divine Life Society Imphal Branch ki Silver Jubilee Thauram ngasi Langol Laiba Divya Jivan Santi Ashram da Pangchokre Thoramada Revenue Minister Karam Shyam Society ki President Dr. N. Mahendrana Maroiba Mioshing Oina Sarugya Karam Shyamna Mina Mibu Nushibagi Tamoi Jenba Amadi Tamoibu Ing Tapna Tangdulaitana Lerabadi Miadu Inakunba Amani Haibayai Lining Kudimak Patabalaiti Haiki Patabalaiti Dharma Kudimak Dharma Amana Amabu Dharma Kai Kunagadavan Avasi Dharma Kudimak the Yaw Dharma Dubu Pamdana Sadiba Misakuna Kaima Pataba Amata Tau Havati Laiti Aduba Aquina Aqui Dharma Se Mangali Kadidaki Mangali Aigi have a portion of Mamuing Ratna. Aigi Taramana Pari had a Napol Maran Boy, the Bagi Tarama to Masana Manganje. Adun the Tarma Mangase, I Sana, I Sagi Tarma Manganje, I will say, Masidia Kuikudim, Yana walk from there. Thawbal District Hospital Anoba District Early Intervention Center, the EIC Amadi, Geriatric Unit Health Minister L. Jantakumar Hangdokre. Thoramatuda Thawbal Chief Medical Officer Dr. N. Jantakumar, National Health Mission Ge State Mission Director S. Madikantasu Saryake. Minister L. Jantakumar na Lengak Asina Haksal Gi Matangda Angam Batakta Mamal Yamlaba Miyam Gi Punsi Kanana Bhonari. Ngasi Hangdokliba DEIC Asi Lupa Crore Ama Lak Marfu Sang Nasabani. Geriatric Unit Asina Lupa Lak Marfu Sang Nasabani. Kariguma Matamda Hospital Gi Authority Amadi Peasant Party Ki Marakta Wakal Tanada Bathokpa Asi Thoktana Ba Hotnamina Si Haike. Sikadawagi no kana. Wana matam kai thuiba masu kan pisa pur laiba. Aduga koina one series kai no have targeted for the betterment of life of one people. Karam people no have targeted those who cannot afford. When a job hospital, the lying on the Jutta Congress in Don Matuna. When lying within the line of the Portonate. Director S. Manikantana, National Health Mission Gimakai de Gisu, Lamda Masalibamiambo, Haxel Gilamda, Sotadana Batarang Sing, Leptana Pakale, Haiki. Geriatric, two broad spectrums in a P service. Kadai over the PDBG, not only to particular area, to only particular group of population, particular group of people, the immunity, National Health Mission University, head by the Bangang, the Gin Ahn from early childhood to the elderly people, when people are wealth, being in the healthy environment in a hell and short term Hanavada, Gamyam Natha, Yam, and then big have again, a Chowa, Kudama, many have. Nimit Ninis Masathakadaba, Seva Sangam Manipur, Nashitaki Kumalampaki, Youth Hostel the Hokre, Seva Bharti Manipur Nasin Bathoramada, Revenue Minister Karam Shyam, Health Services Ki, Hana Director Aramba, Dr. C.S. Chandramani Amadi, Seva Bharti Manipur Ki President, A. Brajakumar Saramayauna, Civil Society Organization Kiagi Luching Bagayana Saryaki. Karam Shyamna, Matam Supada, Apawa Wakal Kanduna, Amaga Maganaknarabadi, Afaba Society, Soidana Lakani, Aranba Tobo Uraga, Hector Haibangamba Misu, Matautai Haiki. Because Yachi, Shadi Yachi, a quick amount for the gazing knowledge. They got to get quick for the Fadri. Masabun, like what you want, Tamana, Colonel, like you had limited Sahali, a do Mamma Pana, Handurkanda, but charging the Mamma Buhani, a do Canano money in Lucia, I'm a Lucia Canabuno.
माबु पोक्चरिबो मामा मापाबुगा नुंसिना खंद्रगति अदुना लाइरि हैबजे इचन इचाजु पुलप हैमिनबम दरकार ले लेसिलकपदा मरिबा पाव अमहना वाना हिंगलिबा अमदि लाइबक थिबा थौदोक्ता थबक सुबा ngamdana लेरिबा मियोइसिंगना मणिपुर लाइंगाकना मियेंग चंगबिबा पामली अमदि आसाम की गोलाघाट अमदि जोरहाट डिस्ट्रिक्ट यू थकपदा नुपी यावना मियोय हुंपु तरुक्तगी हुंपु मापन फावबा सिरे हाइरि हौजि फावबगी ओनदि एसटीवी पिजरबा मणिपुरी पाव मतांग सलोजरे नियम ताबीबा कुनुमा पोमुखाना खुरुमजरी।